Itulah tadi kata-kata penerimaan dari pihak mempelai pria oleh Bapak Haji Damre SPD MSI. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Andi Amin SPD. Ilaihi falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum qalu inna
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summa